ya perong kana bang kana aku makun kan. Pada gapung pun ke sini we saya nenek-nenek di deteng gadis sesurang. Pak nemu tuh sama doro deh tuh bisa susupan deh itu. Oh sebae teh ke sebae. Oh sebae. Iya, Mak. Udah tutup. Musim labu ruku. Mak, aku ngecak atau paku ya. Aku digaboting. Aku dipakai kon keboting. Aku kayak pakai ya. Tena sebae. Pangalan na aru sa kasa di gerte gananda. Ada nih, Mang. Kena. Saya belum pakai mani sana lamu tu seba. Mami catar tu sana lamu tu lugun tu cinauri. Mami catar sebae. Sana asal pakai, Mak. Mama tuh dari studi ya, dem. Lo penjeku. Ketika aku bati dia pakai. Yang baik saya nenek luak mau pelas nama balik-balik. Mami catar tu sebae. Elo kumula lihat kalau capu aku di lalu kamar ada uring. Elo kun gati. Iklan, Mak. Makan anak bila. Mak. Pakai tua taple. Kalau kamar liwai. Penuh panting ini nak. Saya bambe. Pelati. Apa lapi he? Sama aku, Mak. Hati na tu dulu umpaki tu pakin itu dulu nak sebae jangan umpaki magaloy. Kecuali, Mak. Pesan si balok kan na kapabot Adio, kita mani, pakero. Iyo na pakin we magalo dita he. We galo dita kiru ro kano. Keru. Balik keru na tak nama aku rak. Terus kasih nah. Patu tu tak berapa ngaji deh. Pangaji. Pangaji sampah. Seba sumbe lo malau ay. Iko seba. Iya, Pangaji ya sih, seba lo kamalo wae. We ndai seba he. Elo ko tu malu na lo ka masasa he lo ka pakan we kamara mandi he. Atama na medenta gonci tu. Ndai seba lo tu hanarun rutanga ko na aye deh. Mau sumpah kure katanya mati patang seba. Lewatin ke Pangaji. Ada usui cari ke depan lo kamalo wae sur kama aku marwah. Di gawe na. Ndai seba he. Berhari ketenangan nak iya. Seba, suruh-suruh mak mbek mabor nak. Tuangnya aku apa keresak ketutun lo lempol ke sina malau seba he. Lo ni metu masa sai di depeda sesa palos ko malau wae. Mesti memang apa ngaji. Asa sampai kiwasa ini ya malam mata kawai. Anda kiwasa ke macet kan. Tak nilai mata tu. Seba mbek sana cenya ka haji nak. Pernik jamu-jamu ke tri kamar mandi. Pemasak suruh kami rek macet ke di WC ikut ko sarang le masa sak. Kenapa nak pergi dengan kak dala. Kami iki seba he. Ngaji kak iki. Tanah tu seba. Tanah pa. Patu madu ni pala pi alik ati he. Kata nengi Pangaji. Tanah pa he, tetep kati nak he. Tetep we pedangi mak disuruh mabor, aku kabor ko gere na panga jadi sap luka masesa. Lompo lisu. Lompat Pak nasur kama aku pandan na. Ada tu dia wasesa Cina netarna nak yero. Jadi mahal berbulana. Mana na? Siapa nih sana ketuaku? Iya,